الباب الثامن دمبغال جيتا بانغال نيتن سجود السهوي في سجودeje yejjutugol mo yejjiti falji ka julde wa ghairi ko hina dum no sujjirta. An Abdullah ibn Bahina radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda nabaji Allah salla bihim o julni be zuhura fana faqama be mi fi rak'atayn al-ulayayn ka darde di aran dande non don no du'a jodede tayye ka ne laado immi fiw be dari wala me jilisi be jodake fagama nasma'u himbe ben kadi immi jokkene laado hatta ida gada salahaba be gayni julde wanta taran nasimbe ben fop jodi habbiti taslimahu salmingol mabbe tumbe salminale paske be akki tayya fakabbara be suyi be sujji fakabbara be habbiri wa tay kambe jalisun hibbe jodi fasajada be sujji sajadatayn sujudeje didi qabla an yusallima ko adi be salminde summa sallama refti non be salmi akhrajahu sab'a ko jeddo ben woni ko yalti hadith wa hadha lafzul bukhari wa fi riwayat muslim yukabbir bi habbira fi kulli sajdatin kala sujudere be habbiray be banto be habbira be sujja be habbira be banto be habbira wa ta kambe jalsin be jodi wa sajada nasa ma'ahu himbe ben kadi sujjide mabbe makana remplace mana sia konko be yejjiti minal julusi modde jonde den ko andi golle la budda mo acci tayya on tayyat dimmo arano den andi on ko nafila ko be o yobe kono si on tigi yejjiti ha o bantike haray ko yo kontin o artata parce que daragol juula darde sakkitidden ko farilla amma tayyagol ngol ko sunna haray kadi ko waddi baawo ben sibbe tayi imamu lanni bantade feewa few ko immagol jokkamo tay woni be juuli ha hedde ke salmingol be yaabe sujja sujudeje didi qabla salam haray ko be diwi kon tayya on haray lanni amma si be jiti ha be salmini haray julde den bonale haray ko be sujju ba'da salam sujudu qabliya hino sujje ba'diya so yejitama sujjede qabliya. Wa nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu nabiy annaba sallallahu alaihi wasallam julni ihda salatay ashi gotele julde kiki deje den futro mage yakunde don be juli rak'atayn darde di petto summa sallama refti be salmin summa gama refti be yimmi ila khashbatin be kaleggal ka peccal ka yaasi fi muqaddami masjidi ka dambugal julurde ka yaasi be toli salmini ton be yalti ton faada ya daw ala yaabe wadi sokke mabbe ngon hore maggal be sobbindi do lega wa fil gamtayno hakkunde me benton Abubakar wa Umar fahaba be di do kala huli be ami an yukallima hunde be yewtata ne laado he ko honno dum woniri wa kharaja sar annasu yimbe ben yalti hibe hawja fa galu kambe be inni Abubakar kay Umar landaki be da kan enene laado a busirati sala e julde den duita marabbe dina ma joni wa rajulun tay gorko gono ton yaduhu nabiyyu ne laado Allah hino jammimo dal yadayni jon juude didi bi mana ke ko juude makko den timmi yotti ko andi golle jammore no selli ka islam si tawi jammore nden miɗo wondi e mayre hara kadi simi yammama nde mettatala si tawi jammore nden on tigi no wondi e mum misal mo yitere wotere ma salo ngappojo ma kanuɗo kono tawi so wolirade so noddirama ɗum mettama ara nden jammore ɗon sellata misal joni so on fo ɗon andi miɗo hokka ma ɗon andi miɗo laaɓa on jammiri lan ɗum ɗon o andi ɗum ɗon waddata en misal faqala nelaɗo make ya rasulallah faqala on inni kayo nelaɗo ana siita an ɓusirta en yejjuto ka julde ɗoyta faqala nelaɗo make na hunde e mum lam ansa walam toksar mi yejjita julde ɗoyta qala winni o e bala few o qad nasita ami andi a yejjiti fa salla rak'atayn a julni en darɗe ɗiɗi summa sallama defti salminɗa fa salla rak'atayn nelaɗo hooti juuli darɗe ɗiɗi summa sallama refti ɓe salmindi darɗe ɗiɗi hedditiɗe ɗe ɓe duwanno wattude ɗen summa kabbara refti ɓe habbiri fa sajada ɓe sujji mitala sujudihi sifa sujudu maɓɓe on e mana ba'da salam aw atwala mara ko ɗe sujudeje ɗo ɓuri juutude diɗeɗa summa rafa rasa refti ɓe ɓanti hoore maɓɓe nden fa kabbara ɓe habbiri summa da rasahu refti ɓe waɗi hoore maɓɓe nden kadi alegoye ɓe sujji fa kabbara ɓe habbiri fa sajada ɓe waɗi mitala sujudihi sifa sujudu maɓɓe on aw atwala mara hino ɓuri juutude summa rafa ra'sahu refti ɓe ɓanti hoore nden wa kabbara ɓe habbiri ko andingol en muttafaqun alayhi wa lafzul bukhari mo yejjiti kadi ɗuyti julde nde salmini ka salmintake so anditi tawi neɓali pandi tawi hay fi kala o waɗi haala seeɗa ma o sotti ɓaɗo ne laaɗo waɗuno haala seeɗa ɓe sottuno kono tawi neɓali pandi
ko yo artun o habbira o timmintino ko mankuno kon o sujja ɗiɗi ba'da salam hara julde makko nden hino selli. wa fi riwayat muslim salatul asri woko julde alansaragoy wala abi dawuda fa qala maki astaga dul yadayn nelaɗo mak dul yadayn eppa awa awoli gonga fa awma uɓe eɓɓi ay naam ɓe wi ko gonga nasu ɓe wolir hunduko woɓe liƴƴi hoore nde waya o hadisa fi sahihain no ka bukhari ka muslim lakin nas kuntum bi lafsin koye konngol fa qala ɓe maki wa fi riwayatillah koye filla makko walam yasjudu nelaɗo jaɓano noon yawde sujjo hatta yaqanahu llahu taala dhalika ha Allah fellintinani ɓe ɗum. wa an imran bun husayn radiallahu taala anhu anna nabiya onde annabaji alah sallah sallam salla bihim o julniɓe fasaha o yejjiti fi imamu yejjiti ɗuyti julde ma ɓeydi julde hollaali o jangga ma himo huuli nelaɗo tigi yejjiti ɗuyti ma yejjiti ɓeydi fa sajada nelaɗo sujji sajada tani sujudeje ɗiɗi summa tashahada refti ɓe tayi summa sallama ɓe salmin rawa abu dawuda tirmidi wa sanahu wal hakim wa sahahu. wa an abi saidin al-khudri radiallahu taala anhu qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ida shakka ahadukum so goɗɗo e moɗon sikkitike fi salati e nder julde makko nden falam yadri o andali kam salla ko juuli o juuli salasan ama abba ko tati ka ko nayyi ka ko ɗiɗi arayno wawata falyatrahi shakka yo fero sikki on to wala yabni yo maho ala mastayqana e dow ko felliti ɗon so gayni so masjudu refti o sujja sajada tani sujudeje ɗiɗi qabla an yusallima ko addi o salminde fa in kana solati ka salla hamsan ko joyi o juuli ella ala shafa'ana lahu salatuhu ɗen sujudeje ɗiɗi ɗe o waɗi tefanaymo julde nden ha ñoke ko ɓeydi kon Allah yaafoyo. fen kana solati kadi salla itmaman o julli no timmiri li 44 kanata ɗen ɗiɗi ɗe o sujji ɗon toujours ɗe wona tarhiman li cheytane raɗorɗe cheytane moninirɗe cheytane rawa muslim. ko wiyete yo haw ko sikke on o maho ka o felliti ɗon ele himo sikkiti ala nokku ka o felliti ko aleɗu sa sikkiti ko nayi julɗa masi ko ɗiɗi awa legoy wi'u ko ɗiɗi haw ka tati on andi ɗon ko pellet ko siko ɗiɗi woniɗa masi ko tati kono ɗiɗi on kan hiɗa felliti masi ko tati masi ko nayi haray ko ya artu ɗon kadi ka tati famike ka musidɓe julɓe. وعن ابن مسعود يتامى يودو رضي الله تعالى عنه قال وي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله جولي فلما سلم باب سلمين قيل له يمبه انني ويا رسول الله أحدث في الصلاة شيء إني قلت نفوتيك كجولد كمن عندا قال نلا دو وما ذاك كن ونتدو قال بين هي صليت كذا وكذا عندك ني 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 جولي دين هولي نلا دو فالجنون دين ياندي كدي فقال نلا دو ماكي fatamari jilay ko ɗon kisamɓe yiili koyɗe maɓɓe ɗen wastaqbala alqibla ɓe feetuɓe qibla fa sajada tayni ɓe sujji sujudeji ɗiɗi summa sallama refti ɓe salmini summa aqbala alayna ɓaɓe gayni ɓe feetute ni amin ɓe waji yeeso maɓɓe ɗum fa qala ɓe maki he innahu ko woni law hadasa fi sala hara fuɗɗitanoma ka julde chey on goɗɗum an mbatukum mbihi mi humpitayno on ɗum mi falju walakin kono innama na ande min basharu mithlukum comme neɗɗo wawɗo no wawɗum an saka ma tan sawna ɗo yejjita no yejjitirton ni فإذا نسيت سمي يجتي متركيهم فذكروني أندنتينيلا ولا فس وإذا شكادكم سقط من قد سكتك في صلاتك جلد مو ستايكو أنتك توني جلد هل تزور فليتهرى الصواب يؤبدها ويتو هورا الصواب فليتم عليه يتم من إهوري دون ثم ليسجد رفتي وسجد سجد سجد جديد سوغيني متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم يتم ثم يسلم رفتي وسلمي ثم يسجد رفتي وسجد جديد وسلمنا كدي. والمسلم أن النبي سجد بسجد سجد تيسا سجد جيج بعد السلام أو سلمين قل والكلام حالا رفئرين النان. ولأحمد هناك أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك كلا سكت في صلاته جلد مكونه فليسجد يسجد سجدتين سجد جديد بعد ما سلم أو سلمني وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معك إذا شك أحدكم سجود مسكتك فقام إمك في ركعتين كدار إيدي تايل مدوان وجوداد فاستتم ولنتي مدغا من مداري تو أرت في فليمدي وكنتي ولا يدو وتورط ولا يسجد يسجد سجدتين سجود جديد سو غايني فلم يستتم سو تمال نو غاي من دارغول فليجلس هاريكو يو أرت وجودو هاراي دون ولا سهو علي هاراي جيجي على مي أندتا mi fokkita immago tum mi andita he miɗo duwata yaade mi arta mi jooɗo haray ɗum fus mi sujjoyta qabla ma ba'da rawa abu dawud ibn majah ad-daraqutni wallafzu lahu bi sanadin da'ifin.
ونم عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي ليس على من خلف الإمام ونالي نفوي ونربا إمام سهون جيج فإن سهل الإمام سيمام يجتي فعليه نون نفويم كانكو إمام وعلى من خلفه يكالب بيوني جلنود أما أن جلن تيرو تون أيجتي أفالجي أودي قدن هنتون tawata anela noka wana imamu wadi nyimbuda haray asujjata baada asujjata qabla haray koy paljoy don imamu no rondani ma yettam ma garantu makko bi mana oran sante koy amma non si imamu kanyum falji kanko fo be julnata be fo be sujje rawal bazar wal bayhaqi bi sanadin da'if wan sawbana radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala bima li kulli sahwin sajdatan kala yejjitande de goddo yejjiti duitima beydi haray hino don sujudeji ɗiɗi baada ma sallim ɓawo salmini rawa abu dawud ibn majah bi sanadin da'if wa abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala maki sajadna min sujima rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idha as-sama inshaqqat engol suratul yetengol inshiqaq wa qara bismi rabbika engol suratul yetengol alaq wandi sujudeji ɗiɗi no e maggol wo men sujjidon ko andingol e mono juulude he nangi suratul ka sujudere won heeti sujudere no labayo sujuna force rawahu muslim وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ماكي صاد قولوا سورة ليتنقل صاد ليست من أزائم السجود وسجودير وندن دون ونا وقدين دي بيو سجيه سبو دون دي كدون كسان نبي داود هون وقد رأيت رسول الله وكو سبو نمين لاد الله يسجد فيها وقد رأيت من أمي نلاد الله يسجد فيها بسجيه مقول رواه البخاري وأنا جتام وكان النبي سجد بسجي كد بالنجم سورة النجم وأن كد سجودير رواه البخاري وأن زيد بن ثابت رضي الله تعالى قال ماكي قرأت مما جنگي على النبي تاون أن بعجل النجم فلم يسجد فيها بسجال متفق عليه كأن نقول سجودير دين هانا سجد كنا نافر الله وأن خالد بن معدان قال ماكي فضلت كان عفوا فضلت برنامج سورة الحج kangol tungol burnama gol beydanama gol wadana bi sajada tan sujudeji ɗiɗi hoore ɗi e suratuji tiiɗi ala suratol margol sujudeji ɗiɗi sona hajji rawa abu dawud fil marasil wa rawa ahmad wa tirmidhi mawsulan hadithun ko faccaɗo min hadith uqba bono amir immorde hadith uqba wa zada ɓeydi wa man lam yasjudu ma kala mo sujjata sujudeji ɗen ɗiɗi ka hajji fala yaqra wa tawa jangugol kisa ko handi ngol en no hana sujjede wa sanaduhu da'af da'ifun tugor nden ko lowne sabu hon ɗo loyni ko wi'a kon kala mo sujjata wota o janngongol holli ko farilla hay a sikkay ko ɗo waɗi hadis on ko lowɗo seeɗa wa an umar radiallahu taala ngala makki ya ayuhannas kono yimɓe inna no enen nde namurru bi sujudi hiɗen feƴƴirde de sujudeje faman sajada kala sujjude fakad asaba gomɗi o heeɓi sunna on faman lam yasjud kala mo sujjali fala isma alayhi bakkat fakim sayyidina umar kadi yamiri ɓe waɗi o dekkereɗo rawahu al-bukhari وفيه ما يدس إن الله تعالى لم يفرض السجود وفرلا لسجود ده إلا أن شاشو ناسي دين يدي سجين وهو في الموطأ أو حديثنا كموطأ مالك كدين دارو يدون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ماكي كان النبي لا تك أن باجل صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا بجنة نومن القرآن فإذا مر بالسجدة بفجر سجوده كبر ده بهبرين وسجد بسجته ببانتو وسجدنا معه من كد من سجد إن لا رواه أبو داود bisanadin fihi layyinun tugorde nde wagguɗugol seeɗa woni e mum e ko yi'eten no inne yaafde ko yi'eten no inne layyin wagguɗu ɗum e waahin e ko nanditata e ɗum haray no holli holla hadise on sella o gollitirtake kono haray no holli ella hunhino e makko seeɗa kala ka yiɗe layyinin waahin ko nanditata e ɗum e ko nanditata e ɗum haray no holli ella hunno toon kono hadise on no gollitire won abi bakrata radiallahu taala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike ida ja'ahu si ariɓe awalegoy si ɓe humpitika amru fiyake yasurruhu weltinɗoɓe harra sajida lillah ɓe suƴe kisan ɓe sujjana Allah enen sen nani ɗo ko welatan ko yen kello wi en weema maƴƴen sonken na non ko yen suƴi sujjen sajadatu shukru rawal khamsatu illa nasai on abdourahman bun auf yettama abdourahman bun auf musidɓe julɓe oɗo kadi ko goto e sahabaɓe ne laaɗo tedduɓe o ko ɓuraysiyankejo silmuno ko neeɓi mo jeeya e sappo ɓe weltiniraɓe janna al asharatul mubashirina bil janna o feruno o yeehi habasa fergoji ɗin ɗiɗi kala arano ngowo ɗimmo ngowo o tawano guere badiri o tawa guereje hedditi ɗin fof ɓawa toon
ko goto kadi e jeegoɓe ɓe Seydina Umar ibn al-Khattabi yamirno yo lontomo ɓaawo makko ɓaawo ka o tufa o andi ɓaawo tufama o andi wala hisude o situno yimɓe jeego yo jama on suɓo hakkude ɓen ɗon jeego ko lontomo kanko Abdourahmane bun Awf mo tawa e ɓe ko waɗuɗo sadakaji moƴƴa walliti ne laaɗo walliti diina kan e nder jawdi makko nin o laatinoke ko patron jo alɗunoɗo marnoɗo jawdi ko sifa mum mi sikka haray hino woodi e mofte ne laaɗo ɗen marnoɗo jawdi moƴƴa ɗo o andi hari en hewtali oɗo ila fuɗɗi ɗen ko ɗum waɗi si adduɗen qissa makko andingol fi makko hande kadi sen hewtoyimo yeeso en hewtay tun feƴƴen o wi qala maki sajada nabi annabaji ala sujji fa atala sujuda ɓe juutini sujudere nden summa rafa rasa ɓe ɓanti horom ɓene o qala maki he inna jibrail kono windori ɗo kono ko jibril on ande no jibril atani o arilan fa basharani o humpitilan goɗɗum fa sajadtu lillahi shukran mi suuyi mi sujjani Allah weltanagol mo enen kadi ekkita ɗen sen nani ko welata en suuyi en sujjen rawa ahmad wa sahahu al-hakim wa anil bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya wa nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan bin lisanna aliya ila al-yaman fa da yaman fa dhakara al-hadith be janti hadith hakatim qala o maki fa kataba ali windi bi islami fi silmugol mabbe gol ton nela ali windani nelaɗo alego e letere wonde he ɓe silmiga moƴƴa andi ɗum ko hunde weltinde ka falamma qara rasulullah sallam ɓa nelaɗo Allah jangi alkitaba letere on ɓay ko weeli won ton harra sajidan ɓe suuyi ɓe sujji shukran lillahi jarnugol Allah ala dalika ɗum ko andingol en ɗe sujudeji ɗo ɗiɗi wonaɗe farilla kono ko jeeyaɗe e sunna ko jeeyaɗe e dina mo nani ko welata ɗum ma yii ko welata ɗum suuya sujja rawahul bayhaqi wa aslu lasil hadith fil bukhari